kubor nakaslem jong unongsan hima. Shitayo hadian kajing mi kubor halor kajing orpat jong kapatar khama model degree college. U MLA kajirang harangkat bat ki karikor kontraktor hakala smi ublay. Kilalet banjur banlap ikijing shisha kumbala kenno bat ban pensyai pat ba halor katika kubor kabalami. Haba pensyai halor kajing orpat katika building kabadang shudepshna. Uba bitar yang senior consultant jangka Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan project haka jalla. Ula pensyai baka jing orpat kadai haki benta jangka jing penyaso ya gilai teliki building bat kamdan jing masatya. Ula ongru bakum baka nika building kadai kabahe kumtala pihak yaka hagilai benta kenang baladawan ujumai hakanu kanu kaporu kanam kata ya baro kawai ke building. Ula ongru bahaka jing shisha omdai banta dobilan haki jaka ba penyaso Henry Banshuta daki plane. Henry kumbalong menta u kontraktor uladep banta dawilan bat baka jing orpat kan mi ben kamtam yaka jingta kabalahe kumbalai hadu sawenshi. Ula ongru baan batayu kontraktor ban maramot biang yakidu ki benta kibala orpan chua baka tenat kan shimti bat ru ban airong kumju. Nakalyang u MLA ka jirang uba sustenance sotun habak ren cekilat patai kubor. Ula penpau ya kajing sngosi halor kajing mi kubor halor kanika jing orpat ka building jong ka patar kema model degree college da ka baong klem kajing kenjo lani klem yo ya kajing shai naki karikor naki architect niki kontraktor ban keno ban kentho ya ka ka bakta ha ka imlang ka salang ula ong ba ukwa ban penpau ru shikinong shangnang baro hinong ya lam baro ki badan ya kajing kit kli ki badan nya kajing bakli badan kam bakum kinong yalam bandan nya kamensim ban sngongo ban a ya kajing kuble ya ka sorkar ya katnat kuli puthi bad ya kontraktor ula batairu baha kajing shisha katai kajing tei kampat dei ban yang kumni nalor ka khlam henrei ki kontraktor kilala ban treisten ya ka kam bat kidang pet menta ha ka bayadei bat ka surang ka boarding bat ka Ula kermen baka nika building kan syakri ya kabenta baka day ban syakri na kabenta ki khna puli. Shushu uba sotun ula ong ba umkwa ba baro kinyale engineer klem da puli. Umkwa ba baro kinya kenno ya kasorkar lani ya umentri rangba lani ya umentri katngat puli puti lani ya MLA. Henry Don Kamru bandon ya kajing sngotu. Ula ongru namar balajan ka election umkwa banang mishu ki kampen thobria ya ka sorkar namar ba ula yo I hakane ka por ka bamenta ladami kanu ka madru kin kdaukti be cha ka sorkar bat shakinong mikman Takajong guys. Kami kata gitu buat tagen. Narag ini jap di expansion good. Narag ki kani kan dia tak kau ini tak kau ini. Jadi orang bah isu cluster. Jika dia belum cluster ada. No cluster paling kani kamlah aja banyak connect sama ada gedung-gedung itu. Di ya kani suam min gila baik kontraktor bintang lek no mayo no sanction ban dia no toilet tip bintang lek no ni ya kini badan defect dia kanya rong kani kata gitu sale suam ban jadi ringkat bat MDC nang tai engineer ba taryang nang tai principal consultant ba makdo nang ta kontraktor dan lang nang kapor ringkat bat ki nongyelam baro ki bedan lang ka minute ke ba mengi banya page hi dala ki jong hikmat ringkat ka jidon lang ka jong phi ba punyo ban ai kenika ban pha ai keniki ka message lane ka kubor sa baro ki nong song lane saki ban ba jong ka jela hi bor kawai ba kanom don kan uno ka jing suthu bakla halor ka kubor ke ba barok relative haka sauterik jong nu banai haka ba ngalai haki weni social media haka ba kladon ka jing keno haka bede bat ka jing orpaj jong ka college te kala pin long yang aku mu nong mikmat ku mu MLA uba
hak jingisha ngila deban ai ka buram ke jisungu ke sarkar ka ba la nyo buram kerpang nak benta ka ne ka dong western lipoi ka bi ke jongi ka ba hap ka konsensi ke jongi ban ai ban alot ya ke ne ka college ka ba ompat judon ka district ke jongi de ngesuban ai ke buram ke jing kepulai ke sarkar nadu honorable chief minister honorable minister of education kiba dekat department kiba la trishtom ban pen urlong ya ke college henry kalong ke ka ba sosi ha ke por ka ba menta ha ka bangi i ling ba kilat patai kubur klem ka jing kinjo lene khilam kayo klem yo ya ke jing shai na ki engineer na ki architect na contractor ban keno ban kentho ya ke ba pen kata ya hak emlang salang te nakaleng jonga kum u MLA den takadau mengi sakot kerpang hagane gesngi ya engineer nak benta banyo ban wan ban sakhi hagane gesngi tim boro contractor banyo ban batai shai balai ba kaneka jingkeno lane balai ba kalong kumne kaneka building hadien ba ngilai i lengba ki la pathai kubur te ngadon ru ka ka bang kwa ban pen pau saki nong song snong baro ki nong ilam baro ki badon ke jingkit khli ki badon ke jingba khli ngidon kam ba kum ki nong ilam ngidon kam ru bandon ya kamen sim bangin hap songu ban hap ai ke jing khublai ke sarkar ya ke education department yo contractor hag jing sha ke building ngano ipi kene ke building jingsha kampat dai ban yang kumne kampat dai ban dep kumne kene ke building nalo ke pandemic i contractor lela ban tray step ya ke kam ban pendep ya ke kam but kidang sa mata ha ke bede usurok nang tai dang sa mata ha bede bat ka light inang sa mata ha bede ka but ngikirmen ba kene ke building kan serve ya ka purpose nagamata ki kena pulih baru kiba day na kene kathan but kumju kiba day na kwe kithan te ha kene por na kaliang jonga kum UMLA nga wan yalam khnang ye engineer na kabanta ba inyo ban batai shai namar ba ngam kwa ba baro kinele engineer klem da pulih ngam kwa baro bakin ye keno ka sarkar kine keno u chief minister kine keno honorable education minister kine keno MLA pidon kamru bandon ye ka jisung de hakine ka por namar wala jana tat ka election ngam kwa ba kinang mi shu ki ba ki kampen tho bria ye ka sarkar namar banglei hakine ka por ka bamenta hakene ke ayom ke pementa mi kanu ke isyuru kin kdokti be ka sarkar kin kdokti be ka department kin kdokti be ye kinong mikmat te hane ke pon nge don ibatarian iban batai phi kumno ba ke ba la pelong ye iru ban ye don lang hakene si bat kumno be ila ban ba in batai phi kat kum ka plan ka ba na kaliang ka education department bat contractor kelale ban sna ye kene ka model degree college batai ngai fi kalong ba kani ka building kalau kita epek mentan rai ba building kan lai benta kani ka block A block B dan block C la ka jong ha kani ka kani dengan day ka block A but block B kan la bagi ni expansion joint ni ka ki expansion joint but ha ka kani ka B but ka C ka dan ni expansion joint ha kini lai ki bentai ni ai krai kani kalong ba ni dong kam ban de expansion joint ba ini ki building ki block he lah kinerja badan kanu akui kan kata ya baru koi beding ha jo ko kan kata abi tangi kan ni tuai ni goi bentar kanu kata lang ko lagi te apa uni ubim ta asa do baru koi beding kata te la kejong pesalap ba to ini kilan kerak dengan ni building haji sa dia tang ke plaster kam dei ki haji sa kan ni ka haji sa ko tau di ban le kalong ba di ban le de ka plate ben dia na plate semua pila pen ia pi di plate badan ngin sale ada ka plate kadang ba kanung pen pau ba i ko ba pat ndai kanung pau na mala ka plaster ni tak tip na kala he ko bala isi steng tau inci ka plaster kan pat be dia
tang ban ayu ngimdai ban ai ka pasta yen ai be da ka kaplit ban ko ba gani kumba play di kani ngin sale bat ya gitu kira ibang lagi itu berhak ngin sa repair so ngin han obar ya kani ngin tip obar gani building ukor dotor un repair ngin sa pendek katu nama kani ka building sa sisian du ngin nyak rong jam so ban inaugurate ni building ngin sa nyak rong biasa sisi ngat hai tang kata hi filap kita ngin sa korek ngin sa khat lang ya sa ga corporation ka sino hang tengi aingo e ki rong ba sino ki sa sino bah kalau ko mungkin dokam meki ki kelong bekloi keduanya rak lang ini kini pun Islam kalau daerah bahaya ini mengintai ini penting tinggi sungguh ya berkhoi apa ide bagi dan jadi tak sakut selai kurun buat dia tinggi pula masih beli krotor wala ke jentrei lah ada krotor untuk dia bel hanu mentar di ngimtip lanu nyo haji saya kira tahu gini rim tak ada ni sistem ni untuk mengidap begini building so ngimpet dia tinggal tangin saya kan sistem ni ki ngasai ka yegi bade bat kalai kamdei mengi bande kadai MCL gila to MCL una mai je sni MCL ngina pha se government bat ai sanction ya ka surok ru ngimdei mengi kadai kepildi ka dep submit ke estimate kali se government masaro mata government MND la kli ke ban penyo bat ya ku ngila IDF BC bahkan penjang ku ke institute ini gap ini kolom ini kolom kadang expansion gap deh. Tapi dan iyo benong halor. Kaya yang ini kita baik yo penonton. Pak kamtam tu yo meli. Ba kasumi kat sebuah hari kali. Ndai ba ngim pedan bisa hadap besar. Di ngimnut mande larang iyo ni ngim iyo bisa. Pi kami ke jingmi ke problem kadang ba. Originally DPR ni building kalau kani ke building kalau complete. Ke boys hostel ke di bendai prakosa ke girls hostel datang. Sofo. Di ngilap ba hadian mengilap sana ke technical committee dengan education department hadian di consult lang yang berkhid ke jumi minister ni nyom ba ngidi benjo lang kumju kenthe gitu benjo ka di senang di benjo kumju di kene hostel menta buat apa nang kenthe bagi senang ki yo proposal menta kenthe la yo la proposal no boleh ngan extend sakui kamala ye kenthe di katur kadon ka additional cost ja ye katur mengilap sana itu penting di lagi lah kita kami sekitar ada cost kum gani kati kandoro kumba long tu mensuat ngimdan kandoro ni nomor ka kumbangi sanction da Delhi ka debe ki ai tang ye kamadan le plain level le mode sui gini ki gani ni hab mati kandoro bisa engkau ada gani kita kalau ambil ekstra ingin pesang man nyerap ambil bagus suka dan niyo itu buat yakini gidif ki bangila senar pak sakso ada gadif ni la ada tambah fit ke mesin lah no Speed mesin I like kalau along tadi. Tu buat hak kalau kau ada dokam mentau senem asam nak yuk bisa lah macam ni. Alhamdulillah. Kali itu kalau bos dia komputer yang bisa, imdak bisa. Nah, profesor yang di kalau mak, dia bisa dari mak. Dia pasti kini kau perlu. Kamu kadang production kadang tangba ke sanction kamu pakai. Oh, jadi darah gila yuk kita kita misalnya kan dia buat bil kita masa kembali kotor ini dengan kamlah masih kita boleh kita profesor dan bisa ini profesor baris beri aja bagi lap kerak kita tanah ini sekarang kita kami tidak nama kadang sipor ini kemudian kat Banawan kalau kat Nawan ke Surau kat Nawan ke